Kapor bat kaya kala tulun la bun snam pat menta kala kenjo sya kasan pos nam jong ka jingyo ya ka jela ka bapura henry ki khon samla ki mat bat ya kendo ya ki jinge bakrau ha ka baide bat kayo kam yo jam ni wat ha ka jinglek ban puli ha ki lan ba per tang namar ba ka megalia reservation policy ka wadang dei tang ka notification omsem lala ban pen kala ne ban sain dur thama ya ka Hagini ki khniat singila saki ya ka jingmi shakhmat jong ka wei ka samla ka bandri lang pengrup ka bapuli MSc hapo Allahabad University ka basong basa haompling ka palapan pau bala don kam ban penkelano ya ka reservation policy nomor ba kumbalong menta kani ka bha yo kam yo jam kano silyang bha halor kani nakaliang sulong mil kruwa ka tiar layo banye kren bat kinong ilam seng balang ba per jong ka chala ha ka ba kilapan pau ba ka por kla dei bak sarkar ka dei ban phaiden ban pej halor kani kamat ni ka reservation policy Habai keren bot Presiden jengka Khasi Student Union usamna lambak star marngar uloong bak KSU kelas dang ban peridak nadu mensua kata haus nam arhajari wei balas dang ya kaksan regi movement hapo kejilam bapo lingdo hakiti por ya kabha tungkam tungjam ma kecela Ini ya keren sepang gini ka pak tungkam tungjam ni bentuk kumpulan ka reservation policy kawa la peridak nu pembantu nadu por mensua kita tolong ban hak kam kerpang kita tolong makan juk dan cumi buat kasi bayar ni kun nyutrep berkat bukti tolong di pori longgoro habis nam memang suah akan mau senam ada jarwai kaba ki suka lon itu kesan dengan bukna for kecinggulan sedang for kecinggulan coba kolondok kalau keren kan kalau kini kepang kalau kini kemak jok ni kemak tungkam tunjang maka jing snow buat jing yui tu nadu kepor kalau ba kini kasau kau kalau kepak tungkam jam di bukan kum bahkan nok siang kami keren kum ka kain pulang kum jing berpat di hak itu isnam nade pasang kalau snow kalau ketop lang telur tapi si pau tu di mak jing tawa maka lo itu kesan dari pemain keluarnya lah katuk dari pernah kecil di Henry sebulan itu nunu buat kesokar untuk kopor ka review ni ka sem banyak keren banyak pan kalau kemak di kisnam kelaya kisnam kelatulun Henry lo kemak itu ya penslow lah teng hot pikap ni ongga ni hawa coba Henry lo Napok dia keren lo kan kita tapi nampakan tapi diselektor tidak apa kok itu mukor ni jukren buat ni juong ba kadai kamaram ba kadai kapor di bagian tergeset di kam bagian pet hai di berita tiba di snowden dia tiba nihak dan pertama yang kom berkat dan kantam anu ke pentar lo tentang tidak di hari ini keliat sini keliat tayo ni buat nak yang trong MLA trong này số nợ là thì đi buôn xiên của lạc trần trong hàng chúng ta và đã đơn chắc là một đoàn rạ của cái những đoàn có ăn và nhập tài và có mặt đến đây thì cái sinh đi là thì xong là cú đi là những chắc mặt và cái là các cắm cái này cái chuyện y thì xem trong khi lúc số trần liệu sẽ cái chuyện số kia và cái y và tuần cắm mình còn revisit này các cắm mà cái số thì xong lại cũng bagi pau juga satu bor kalau ba kak nang ya kipot nak lu kipot kecing bot pak cumi pak ni terat ni kalau khamtam di pak karo nanti kene ke kenti pementar kecing ni kalau ba khnang ba kata kecing kom ai kam ajam kanam nok silia dot kam ni ba pertama ni kakam kata kecing anut kecing terang jadi samla kam macam kata seperti terang mulut senang berkurang cuma jalan. Di hari yang paling jom kata kakam pada ingat bah kasorkar kan saparhat kan yusno dia ke isu urjunam kisama maka ni isu kam ni isu jom boy ni isu jom bobon balang bat isu thuru hot kadon ni kajing sok kedot ni yang tay ngin mula balen dia kata hari ngait kasorkar kadon jom kitim kibapet habedai bat kaan kanun kabuno kumno kawan kumno nomor kibun i la ding ya tai kan kakam di ngit pakan sa parkhat kan sa show kan sa review ni kakam ai kal nanti batam kumno banle ban snap ban snow ban
pediang lang dia kajing uat jumnam tu kisama puli jong jala kisama wat kam jong jala pat ba jong snong jala kam tam jong trai mulu ada ya pedang jong kata pada ngas kuat tu kan ni kau itu pan ong ba hakar deng jong kata ka hak thong kam thong jam kum kecet bendri ngem di ban syak haria ngem di ban syak haria ke jong mut kolong ba teng hakar deng jong kata teng ya haria lah ka jong lala jong kecing ya dawala jong ka ba thì cũng có chặt bên đây mình đi số thuốc mình bên tập mình đi con riêng một phần nào buổi qua rồi mà làm ngầm mình đi bài cả sĩ bây giờ hết chục bộ mình đi khuôn trong nhiều tập thì các bạn muốn cái lòng cái chừng keren cuma kata các muốn cái lòng cái don cái muốn cái chừng review pen tham ai cái này các bạn tu kam tu jam cái bên mi bên upah dengan long thiên bộ garo upah cungi upah nhiều tập khuôn cả sĩ bây giờ lara ngamar ngasakren ni kata ngai wor hakat ten yung takap hatu kamu jam kerja hari kerja nanti masuk apa kalau ke ipaka kalau bersosi itu kata tikum kerja nanti menurut kamu kerja teli menurut kamu jadi orang kawai menurut kamu orang ba nak kata kata senang nak kata distrik ni tawal jong kamu hatu kamu jam masuk apa kalau ngobong ke ipaka bersosi bat ngamlak ban orang ba selalu kenjalam ya kerja orang teli jong kerja nanti di kita kimat kicura kiba dehok kiba kum ki khôn sống là trong cái jala ki angnot bagi thang la kalong kom thung jam la kalong ka lan trong ka jing le puli puthiru masoba ka dehi ka por ka ya ka bangun hap an ya perkhat thamai bat ka sarkar na thrai kita kinomi khmat ba ngi pat ba ni la pen kop kum hor na thrai maki na thrai kim dei ong ba kimi i kim pe phang na thrai ngech kam ma kin don ni ka jing perkhat ka ba karpang kham tam kunu pun mandor kene ka spak stam ka thamai kawa ilas tang ban kiu borok kiliam ku bocah pendriu bat nget bat ken sa perkhat kino gilat genti kawa ken buson bat ken yether ken nyata kino bat thamai bat kunu ban pha kam tam yang ni ka bha tu kam thu jam ka mangi te ku kar security policy ten raya ka juk ko por ngasus kwa ban personulang kam tam para sama kisama puli kisama makam macam kani kecuk kadai kecuk kebangi hak ni kon abor bila ngatrai hot takabak tungkam tungjam takarcap reservation policy kolong bodon kap re pedang jong kata ngem dei ban kon tengah takar reservation policy ngi di bandan kam sim kon ngi di bandan kam sim nyele bangi la ngi di ban la ban tunjuk la kum pi bet chat pendri lang shuri tingen ngi su abet tang takar phat kam tungjam ber ngatrai ban i bangi dang orang bangi kumpat kot bor ni kumpat gi pa tikadai ke challenge yang ni ku khot sama ba ngi de ban explore ka cing ka talent ka cing tibet ka cing la ya ba ngi na pen i bangi ku ke jat pe ku semua jat ring la kan jo yum de ban hun tang kata ka so pho ini bu ka thong bangi kan jo ka pho ta open ka tiri ru ta ba per pet ni ku sa ko bi jat ban riu nang thin po manipuri haki exam ba per ki krak intern exam apa ya kira ki iba ki dan ni takam sim yakun ki astole sa ela jo ti wat pedeng jo kata pedeng jo ta jinon kam kata reception polisi ru sama amba ni dan kampat ban bo ki jong ka thong ban kini lang ha ka penta jong kata ka open kutri ka ba ki wei pat ki ola ni ka kolong pa ki so tanat ni so sorong hadu kata janada ni i poro posna ki pendap kata cakaba open je poro khot ni ba ala ko khot pendap di kedai ke bentang ke pokostan ke ba apa yang jo kata ka mang karpang na beta jo ngi ki trai mulut so pan ong ba ngi deru ya ke ban tam dia kata ka ik ba ngi de ben yo dai long ba kata ka syok tang ka jengkut jemut ba kata ka mesim ya kon ya bangla pendap ya kita cakap ke ba ki wei pat kila pendap tingi ko holor tu ni ka penta ba holor ni ka mat jo ni ka jing ya yang ban persno jo ngabun orang isi kam tam sama la nget sarkar kesapit punya kan review ni kam ban kimi nanti ba kan sim bat kan le kan bahatam kepala ban kam dei ban no kan no kata jo siliak dei nam ta ka chumpit chumpiang jong baro kita rai drum lok badai hok bi no sa no pura jong jela ka badai ni ka bha tu kam tu jam kam nim kwa ni ban ya bam cha phut kam dan ni kwa ya tu so badai botin la ka long no ru ka ching khang ni kwa kan tak sno ka long ba ngit ba so ka sahab ban pakhat ni kam la ka kloy ka sempo ni ni sudah ni je anut ba ching kaman ka so ka ta sa so ni je lu jing nam to bi samla ba
am datang di liang kisah malam ini kita cuma kami iba hakka de kita tawat di dekat ba ya persamaan kan ya kan isu kemak rasa mentala pun di kisah kuat jangan ba dan ban juga ya ini sudah jadi kemen jadi mi nanti ba kalian persen ngasih rutin ngasih persak ya ikan di atam ini banyak. Nakaliang ba wel ba ni body president ka FKJGP uloong bak sarkar kadon kam bonon ra e kajir kat khamtam ha jingbon brio ki pai khasi kila khambon banyanu jori je ben garu kadon ka jingta la ka dei ha ka puli puthi ne ha ka yo kam yo jam ka sarkar ka reban phaidien biang khnang bakat omno siliang the reception policy ka sur chungka ga mi na ka constitution of India nai na ka article 15.4 16.4 na bakla tekalong ba ka constitution of India ka ibor ki central government ki state government ban but reserve ki seat na ka banta ki bawot classes lani na ka banta ki children class mo te pi gadan ka reservation policy kamut bangile khala nani ga mi ne noi kari ka ba empower ka ba ibor the constitution of India te ngangi khandiat ka jingdon jang ka reservation policy ba te kamtam be di kam bagde ki jing pulie pi ka yarap yangi ki je benri ki bangim pat ya kot bor bat ki wipan ki bre ki badan si po milan India mo le singim pala te kani ka reservation policy along no mong no kalong kum ka krim ka sing no ga jing king kala khandiat bangin ki wi no ndian bangin ki nira ban per ki wi ki ban tan kanang bangila ban ya Rob shoulder ba ki we ha ka bade ba yo kam yo jam ne ha go de ba jing puli la fiang puli engineering line medical kamta ter tekani ka policy ka ibor ngi ba ngin la ban long eligible ani qualified na ka bantaban ngin let puli ni na ka bantaki kam ki jam la de state government ani apo central government tekin atli ki reservation ani apo suto agoi galoga state reservation policy barka central reservation policy maka state bak central ki ne fair kam long jo te ngilong la ka jam kar kam adap ya kani ka ya ka reservation te ngasmo ka jingdan reservation kai rap sibon kai rap ba yangi bangin yo kam kai rap nta ka puli puti nta tarik samla ki jongi pi la ngi pet ya ka kom reserve to ka dan syak jingno siliang ma kano siliang ka yangi kala duna pala in term of population narangi khen but ya ka area ka jingi aru ngila duna pala long kami hap shu bat ki gen te henry ya kani ka issue pat ngasmo ba ka government ka di ban what ki possibilities kumno ban warra e ratio bo biang den kanang ba in term of population ada manta ngi population ila bon maki gidang duna ndai gidang duna population tenga iba kandon ke jingkta gi yo kami ajam jongi khasi dan sini kandon ke jingkta perkara kta bahai ro tata hi jingsha tamba kadi ka government kumno ban snai kalar kalenti kanang ba ka ratio kan bia katkom ka population gen kanang ba kanang kta gi yo kam jongi brio jongi na sini ni pet kai mo ni pet kai ka hakam let puli ngipet ki medical line ngipet ki engineering line ngipet ki agriculture ladai ka agriculture ladai kan no jing puli kan ngipet ki ngila ki bridge ni sini ngila khamnang kam le ba bani ki wipat ki perlok jangi bana po garo mo te teng ka don ni ga jing smo dunong namar ba teng ki jongi la po ya ka level jong ki la qualify 90 plus average ki la po ki 80 jongi balik kiblet ngam taka ban compete nam taka no galai te itir jongi kimi osho whereas kini ki wait pada dragi poi taka 70 plus kilale yak jing puli layo tengo song kani ka wara hi jing so dunong yang ni khnia ha bade jong jing puli to kata ka jing yo percentage to kata ka kale ka secondary mo man yang reservation kolom ban level mi kiro and in term of population ban apang ya reserve 40 ka jo masmo ba kadiban biang ratio komen kadiban pet bai gani ban singa la bonong revisit biang sistem kanang ban penbet kanang ba jing ya biang lang kan wan agar kom ka badai pi ka reservation policy kadi ka kam ka ba ka balong no boro ngi kerno ye ka reservation policy kam ta ma ka state ke jing ngangong pi is high time ngi bingin keren ye ka job reservation na pare po central government nomor ni don bun ke office central government budan po mengale kibun ma tinggi mi bakar reservation jongi kan biang pi gidan bun mata pi gani grims ngasmo ba ka reservation ke jongi ka ba ai ngi kam chamdan ka bolong specific ngi ta ni pe central government ki budan po state jongi ki office ki bun kan grims kadan ngi om sham na reserve bolong specific ngi kan si
ngi iba kadon ke jingdo nang tu tekani ka benta kalau benta bang ya bani kran mundai tangkar stir reservation policy wa di ka central te dangi phai ka stir lai te nyong ba ya kani lengi jukran ka por ba kalade ka por bangin gemong no revisit lasing menta ka mi ka jingkran ngaso kadai ka por bo biang ha mi kran tang goi kalong ba ni haban so thu ba ni don ni kanong rem apa ngi dawa ping ni abdan ni kanong rem tangi ngasong ni don ni kanong rem bandawa kambulong mata lesin ngamla ban krenan legal point of view mo because I'm not ngam dei legal expert te endek ngi iba what ya ka promotion ru kadon ka amendment jong baklanga kadika amendment ka 77 amendment jongkar job reservation win jongkar central government and ka bakla kadika 77 95 mat kile gitu what ya ka promotion ru gidan ka reservation ka promotion ka central government ka wara ya ka reservation ka promotion pi kabumur bakani ka peni ka pen scam ba ni dang don kamben ban penklan ban ne ba ka reservation policy ka bde yo kam yo jam ka iba ka central government ka iba na si mengi shul tribe na ni shul kas ni ki ada backward classes pa na si kidang don kam bita pun yo kamro kidang don kam wa ka promotion ro dan kam reserve ka promotion am tajum kiro dari pe ka 77 amendment amendment act am bakla di 1995 tekani ka kran ni ka taro tekani ka scam bi kani ka scam baran kam reserve tengiru nga jong i brio ma bangilet chigi meeting galang ngilet ngong kam patai ka poringi bangin so startan ma kam patai ka poringi so startan kum ka jabun nomor ni kum ka jabri mtang sustain nomor boleh nomor beran ka job reception policy ni kam because kran ka job reception policy lar apply pun kategori ngin pala kaun fi ya yes kanun ni penmi IS haka post name nak jabri jungi kanun halli ni penmi IPS ni penmi ngiduna palan pi temut ngidang dai ban dependent na reservation takada reservation policy kala ya dai ngi ngja brio mbit kai ta yo kam yo jam kaya daru ya ka identity ngi ngja brio pi ngi pet ni reservation gidan ki bor gidan ki ba ngidang kam kalan transfer katur ngasong kala di reservation ni ngi reserve ke ka jo pi kaniru de kalan transfer ba reservation policy ka ba ya dai ngja brio ngi dumta dam dai skini ya ngi pi ka ka ngi lalen kayo kam yo jam ni mlasan tengang ngasong ba ngi hapan perskam ngi tengi dang don kam ban ekran bahai gini ban thirba kamla ban sulong pada tanggoing nong ban sia kran kum kan ya yo moi gini kam gini kam ke bang ya ban thir ya thai nya ban ya lum ya ki expert ki legal expert lan ya ki nong mi khat ki jongi ban sothu ba ka de ka por ka government kan bringin ya ka policy ka tagoi ka policy bunang ka ratio policy khanang ba kanam no asiliang tenga sungi dan kam ban ekran wala si kala kham kanja ndeng ngidan company kan ni kan kan plane ya kajing alar jongi khun samla gi jongi kan play kajing alar balik police chu ki khun samla gi jongi lingba ka reservation policy te ka winga smo ba ka depend na ka ba kongsan ne ka long ya ka mon jongi no mikman lagi no mat ki mon ki shong ki pendek ngasmo kadon kan bet bet kam pi ka wing ko ba karsang ni ro teng ya python sekaligal ki lopoy no ma kamu film yang ngamlei expert dan dengan haban ketat khnian pi teng ya phai than satai ru nyimpoi je ru ma ngang ngai ibon ki nomor ka constitution of india kalai la dingi bingin amen anytime kabaka kalong necessary bingin amen page mentai six schedule mata kalong wanduwe bingin ka government of india kan amen ni ka six schedule ka 370 jammu kashmir ka government of india ka shong amen ka punjab abolish nata ni page kanagalan kadan ni ki kadan bak 371 ang bakla kadan bak ILP mun kasyong ka political will jong government of india ringkat bat ka pressure jong ka lani ngalam mo nga ka pressure mani ban negotiate pi teng yap nang ban negotiate pi nang kwa jong iru ban ne chipo dali ban pani ba ngidan kam ya ka reservation ban panhe reservation gjongi lara kadai beyond the jurisdiction jong state government pi ngidan kam ban ban negotiate ban planiki ngai ra than ya ka androng pa kini ka an kongomni kan means constitution of india the constitution of india ka bolong ban amen anytime nakaliang jong president ka new trap youth council uba robert john kharjarin ulong ba omla banlen ba kameglia reservation policy kano silia namar ba pej ya ka national reservation policy kajing ai percentage ka longkat kum kajing pun priong kani ka mat ka ba ni habban sia bada haba berkat bun sin na mawle ni tang su bakla kala ban mi ban saya ka jing ya pher jemut pedeng ka jam dulu ni trap jam do cek di warla kataru ki jigisha ki sahi jigisha
facts remain facts. But minum lah len baga Meghalaya reservation policy lah kadi additional institution dan ni kadi kikam sarkar hapo jongka hapo jongka sarkar jala ka khamno siliang hakano urkom ni ka khamno siliang kalumba lodangin pek ya ka national reservation policy lodangin pek ya ka national reservation policy ka jing ai percentage kalong kat kum jing pun bre kumba kalong ta ki OBC ki yo ar unyo persen ka SC ki yo khatsan ki ST nyo persen beli ki yo untuk nomor ki khambon ki OBC ki wan bar ki SC but ki ST ki data nyo persen beli ki khambon napat da ni kan sensus bila da min pet ya ka sensus jong ka jongi pat jela but kumbang itip ba ka reservation policy jong Meghalaya kamdei bong ba ka elat tangi ki khasi jengkia garo ki ba sa tang Meghalaya rai wat ki khasi garo mo ki ba sa sabar jong Meghalaya ro ki la on claim ya reservation policy hot kaduna ka jing wat claim lai no hakikat tu ne rai ka kam khang pat phenumla ban ong ba khasi na sam unum la mon claim ya revision hang ne no beli kan ni ka revision policy adu utakam khang kumju ru I garu akila ban ke garu sam ne tripura ne kino ki garu ki badi na India hi kila mon claim nomor kam khang ka ngidi usuthu orang tela de page ya population mo kat kum ka hajar khatway population ada page all India garu population kajan kelajan poi sekolah jong kasih jadi apa ka population kala tam ya ka saulang kala poi perban sakhat la saulak siteng ti tang hapo Meghalaya apa tang hapo Meghalaya ka goro population kadon kumba hau arajar khatwe sensus pralap tam ka jongi khat lai lam tam ti kadon ke jing fer hangni la da phenkeng kala don lupa ka jing fer basan lak tam ne rulak tuna ha population ti haka population ba combine kan poi arlang kan don ke jinga fer rulak ka percentage lai kelawan poi saka lai 4% ne kata ka jinga fer haka population percentage ti lada ni page na kan ke konsep jong ka reservation but the more numbers you have the more seats you should have ka reservation policy jong ka jalakan Australia no boleh habukut naka pralak kiyo kam katangut bat naka khatlai laktam khat saulak hi kala jan poi kini okam katangut la da pet ya ka ratio hangta phin susungthu ba kan don kata ka inequality kata de goi ka baru kalau ba ngimpat jiyo I hangno ka jela ba kan don ka reservation within reservation jongi minta keladon ma kasih jentia reservation hadin kata keladon saka ada ST reservation tiga along lai pateng ke jongi ti Henry lada pempek kumku I jela lada kadon tribal reservation pek kumpul kan bagai tribal reservation la bende naka la bende kuki la bende lono reki happen ya fight be tu tribal reservation ti kum hamizoram ro kadon be mizo reservation kam dan bang mar la jong ulai cak ma mara la jong kam dan ta ti Henry ke jongi pat ka bang I pher kolong bang nyimtip kumno ki pen be kita ki nonggalam mencuah ki sendam ki baki lalek kata ka jinga do wastit Henry ke don reservation within reservation ti hadu ka no kani ka reservation kalong ka sau udi udak cengkeli bahaya pada hadu lu ke banga kamlong concern jadi bagani ke revision hadu mata kadang ditang notification kamsyam ladi ke bill lani kamsyam ladi ke ya ke bau governor da soi lani bakadar don kata kanjing yethi ke tai assembly di kadang di ke kan notification hoja ketrikam di nomor ambilan di Henry assembly Meghalaya legislative assembly hadu menta kampat semula yolat
ban pas ya kan no bil ko ni ko ni ti kidon si bon ki ya ba ladangi pek bahaya kan negara reservation phi kham tam ta ko long ba kadon kan ni ke jing ai kam ka ba kham balong temporary nature no beli kum kilong ta da PUE ka sarkar manta lada ki wan ra ki no project kala bandi kum ka ngai nuksa kala bandi kum ka besin kalong project haka dur kadar jong project te kitu kinong trei po jong besin ru kim shim ki kum ki permanent government employee la shu engage ki kadu manai ti hakum kitu ki jekam ki belong purely temporary in nature te henre ge jinglong temporary pat kane sam snap bana ko snap bana ko snap kane ga revision policy jongi kam terkam ti tadi we area ru ibang habne pek namar ngatrai habang ya pek ban review ya ban dawa ban review ya revision policy ni haban pek lu di kita bro ti saka we pat kum ni ong menne ni ong ba ki we ki khasi penar ki jongi na shabar jong kam khle ala ne ki garu na shabar jong khle ro kila ban wan claim reservation mensua are mentapat adon ka rai jong sungkut ko ong ba ki ka ong ba ki we ki jek menrew mo lani ki tribal na kawi ke cela kim lah wan claim reservation ha kawi ke cela kataru kala tengku ber ni jongi ti hatu ke jingkali kalau menta kalau ba hatu don kam na ban review ya reception hoy kadon kam review kadon kam ban baik kam di tang tang ta 40 and 5% reservation kadiru ban page ni ki kam ke belum temporary in nature ngidi ruban pek ya ka jinga tengku jongani bat kita ki other tribal ki ba kimla berwan kilim haka jala jongi bat sakui kuwi ti tangkan ngi pat nomor kani ka kam kelong sensitif ka bala da bakala kala ban poi ban saka jinga so per jumut ke jinga mi ke common class apa de ka chat ru ni trip jam ru acik ti lada ka government ka don ni jimut ban review ya kan ni kadi ban khot ka consultation ko biang ha kana boro kin na jimut ban ekonomi ro ka jing snu pair jam ru na kan ni reservation no beli kumbang ipet ya ka history joka ka lada ngi bakla ban le kan ngimpat la ban ya ban bet hari kala ada huri-hurang kan mau sa ya ka isu embus dari tangka genuine demand mereka jimbom suatu mo hak tu kopor kalau mi pemban yang jimbom senam dong tinggal subuh orang bala dah sarkar minta kakwa ban penbet ya kan reservation policy kadang kamban le ya ka muak ke bawah pada jopor kadang kamban penbet om tangi kita ki bentar kita ki jinga sambahan raya ki pun ki bentar ki ba kani ga reservation policy jadi tangkan notification nadu dan de autonomous state nadu dan di autonomous state te hadu minta ka assembly ru ka kelempat wan ra lo la su benek ya kan te hadu ka no kan survey la dalam don ka jing sha test ka high court ru intip ti naso apa is high time kalau don kam hadu kata ban revisit ya kan sesit ban hatu nak kalian jong sepi pidon nam ka yuban ajmut ke sarkar pada HPD bakade ke jimut ke pangila ban ai kelomba kumbang ong hiba ki don sibun ki area of conflict ki ban arise ha negara social policy kata ka jing ong jong kasukut ba ki way ki beriu na way ke jala ki mla shu ban wan kam ha way jala ka de way ki area ka ba ban bek nata ka jing thep kam ha ki kam sarkar ha ki tu ki kam ke belong temporary nature hot kalong temporary ka kerteng reka kampat kala ane khasana pusna kung besin batui we kilong kontraktual hot ma menen kilong kontraktual re wat hakane kontraktual ru kadon ke jing siu tulo kadon ki ke jing wat ki qualification go biang ti kum bali kam terika menta ya ka baham penbet ti kan ni ladang i penbet ya ka clear reservation policy ko balong outdated ka balarim kadon kam ban look na complete kalau kapan comprehend kapan pek na baru kilian umdi tang ya tak 45 but 15
ihaban petlang ka population ni don kan ka jimbun beriu haka jingyo jingkot ihaban pet ba tinat kadau la da sarkar ka don jing thmu ban le ya kana kam badon kam kalong ba ka haban khot ya ro bat ka jing bat harta ka jing khot ka ba khamba du le sing haban kan hi ka special committee ban pet ban study ban thok it bania ya kana re kan no ka jing le klem da pet bania ya kana ni nom yo ya job reservation policy ka ba biam la da fin pet ku ha sam ta nolor bagi bu reservation policy ki bu sai ki bu ni kendon ki ba pihak panang ketina semisu unu employee ba apply kam sama nang ketina semisu ni hadu ta kapadon ke compulsory ban bahap nang ketin kasilan negara ki bodi ki asid official language tikum kita ki bentang ni hab stang penrum ti kita di ki ya ba hakading yo i ke junga kalau ba kadon kamban revisit kadon kamban penbek baham pencenai ya kan resolution policy jongi bat banle ta kadon kam ka sarkar ka berlang serius bat ka haban shim ya ka jingit kli ban khot ban wer iki bobun ki breu ki ban ajumut kan thok be